Muhle kakhulu umsebenzi waLimit la kule ngoma zakhe ezimbili azikhiphile. Khona lethi sithi Mayidululu efeature-isha uGatsheni, ngicela ukuthi siqale ngayo. Ibimnandi leya ngoma leya, kodwa if singena sekushintsha ney'nsimbi nazo ziyamgqilaza uGatsheni indlela angena ngayo, kodwa-ke imnandi yona ingoma. Ungene kahle impela uLimit kade isaqala ingoma, but ayi indlela angene ngayo lokhondana uGatsheni angigculisekile, phela ngumuntu nami o-review umaskandi, so I have to say something. But uGatsheni uyacula, kodwa kule ngoma khona into ekade i-wrong, angimzwanga kahle. Uma-ke sihlabela phambili kule enye futhi ingoma efeature-isha uNkosazana Daughter, uMancane. Imnandi-ke yona, akukho engingakugxeka kuyona, kuyikona nje kuphela ukuthi umoya wayo uphasi, iyingoma nje epholile, akusiyona ingoma ene-hype enani nani, but imnandi, akukho okutheni engingakugxeka bafowethu. Cela ukuthi siyi-support, uhlala mahhala empilweni yami, ibhale nje ukuthi mahhala. Imnandi-ke leya ngoma leya, sengike ngayilalela ngayiphindaphinda, even manje if ngiqeda ukurekhoda ngizophinda futhi ngiyilalele. Kuhle-ke bafowethu ukuthi sibone abaculi bethu be-feature-isha abaculi bakwamanye ama-genres. Sithembe ukuthi ngelinye ilanga nathi bazasilanda, bazawalanda amaciko kamaskandi baya-feature-isha.